Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Dr. O.S. Jerwa ubelami benyekun kumukertong independen na seorang kam konstituensi haki election MDC syakaying dorbar tawaan jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kebansalong hak arpawaitrek urempang arajar pausan ulatep kerteng ha office ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District hak arpanyotrik lalengkot arajar pausan. Habakaran cikilat patai kubor ulang bakajing syakmat benyekun yakinik election MDC hakan kenti kalau namar bakajing penbor jengidong kersan hadin baula Syarem Salid berwan hak kedan ke baar hak election MLA namoring kening konstituensi kablalong haus 6 araja arpolai. I, Dr. Uspris Medicine Jerma, having nominated as a candidate to fill a seat in Khasi Autonomous District Council, do swear in the name of God solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Dari mata kesin mau kami kesin ini apa tunggu no itu cing pembuat kita nong kesan kita nong dia terai kita nong harap menjadi ini kita election kita kalau kue nambah kita nong kesan kita harap ikut ini boleh menjalak ini election MCC. Terus konsul ini kedai kata ini menyada ya dia bukti sentiasa terus kasih jongi bantuan pensa ikan itu dah kasih apa. Kita hidup tiap ikai ketus konsul baru nyetip ikat sukses dulu. Dari kabang kam kita angkai konsumsi jadi mentah kabang ini kini ki bylaws nama ketus konsul kabang mending dang kini kisni dang bener kana one shot kini ki senong bahak angkai kot ni sulong. Dia habang ipet itu ki bylaws dang ketus konsul itu bagi sikhet bagi sulong tak kopi ke bah dang ka bylaws ka building bylaws dang ka mudah ka urban. Henry this council pada kamsam sampai di rural areas ni mungkin mungkin terkam di itu di building bylaws apa di rural areas ngam surya ha dia mau lari apa yang tay abis ngapi maka akademisi bagi dia mentempat berkuai berfrek lah kajong ke building bylaws kebanlong ya hapat ke jinglong ke rural areas maka building senang undang building dah dan tangki yang tak silang dia mentapin dekat building bylaws mentempat undang-undang isu ke pelat kata main ni stage mandong Bobon kisah sebab tiba ngarung ngambil jauh menimlak berpediang ni. Dengan dia kata kau isu mengang apa itu kam berak bukan kam gini senang dibahas bukan jangan senang molong saya sih buat senang satu tak ada itu buat kami kita building bylaws kita sedang menolak kita. Kesian bela elak berfai bokoi serta Bompoi tu mut lem no, apa yelek mut baik teman poi sekotong hi, yelek rumut dan nyongot, we kandidat hi kemut bojop sudah. Kemudian kerja semua banjop muno ban kuat election mu. Tinggal nyepet ke dalam nyong kobot kan. Poi nak poi nulis try system dengan try back, nya dua you boleh try kan nak nombor nong tau. Bau nyelam nanti ni bun ai ni kebor begin poi sekotong. Ada nyelai try system. Ada poi sekejing job ngin yang kemen, ada ngiram ngin hun nomor panggil try system. Kutang-kata jing election. Nak mantep ya kata jing songsit jing 4 ba kasih jing songsit jing 4 ba. Hingga Israel lah kajong kanong rem nubangi ngila syakri jipat ba kasakam ngila tre namta jong kia konstituensi ngindie dalam di konstituensi ngindie dalam di blue ke kesan ini banyak pan di kesan halor kanong rem nubangi yang nang amta ban syakri ya hidup isuk kirangli di bangi ya jajan ngai keduk nak konstituensi sesuai bangi nyerak di kanong jong itu hipis nong tahu bagi in kabiet saya lah kajong nong tahu it lah kajong ta ri lah kajong ta yang kasih setelah itu ba ngum yang ni ba yet ni kong sa ni ki hajan ma telong tak ka